ZPM MLA ten tukin khan tuiria la bol hlo song bol na hmun to in ani na tur ang taka man changkai ani lo chu thalawan ti thule sarkar enkol dan chu tha an ti lo thu ZPM legislature party leader Pulal Du Oman assoi get hanlu chi khianin hanlu thaka dinglam sira khian amun tura ru man ni mialo abo lo khi avum thur maya tuna poki JCB abnorme ka khi ton tirmayan ta kimiro norliam hi korania ta hianin alut khata vekani tichuan khilam pangkhi akhat to da ngai na om to lovantia tichuan kan hung lam han enila stroi thei song bol na kan han ti so mi a mechanical compost plant at pace chuanin motor chak tak four wheel tan lo chuan lu phengai na so om mia to lova ke pen kan kal thleng thei lowani adiak lutuk tichuan heng kong sira hian an chek ta eta kong khu khona koi le lui kama ta khon an chek ta boka khu khon nor liam le ta boka ni JCB in he kora vek hian lut thata he kor hian tui real fin ta ne tichuan kan lui dung a bollo pailo tura min zirti tuber a sarkar ber hian lui dunga kan bollo anor liam mi ti na ni adik lo hle mai hi apoi ani Solid Waste Management Center Antlona hian ZPM Legislature Party Leader chuan District Headquarters panga a bol hlo song bol na hmun tur siam nan cheng nuai somruk chhope in malak ti ran ni atia building pakhat ma alading lova malak na engma hmu tur ala om lo chu chakzo ka bo zui ni se tha ati thu soya ani lo chuan Mizoram leilung ati chena salu tukang ti a hlo omani ati Pulal Du Oman chuan leivung paidu te tan a paina hmun tur sarkarin abwa sai lawa wangin pai tur nei ten hmun rem chang an hmu pianga an pai lo thei lawa chung mi te chu an dem om rualin sarkar berin a paina hmun tur angai tua lo chu adem omani atia leivung pain kong pui ati tropa ati bol hlo boka wangin ruam man na thatak nei thuaya ngai ani ati thingtlang khotam taka po bol hlo paina an nei do vek to a chung te po chungai sak zui lovin pai to pani tlang pui ti Pulal Du Oman chuan soya chung an bol hlo pai te chu thanglam kora atla tha a khotin deuh tho ami pui thli chu luya aluanga hei hian tui ati bol hlo pia lama luya nungcha te tan apoi hle ani atia tundin huna bol hlo pai danin omzia anei lawa plastic le sai doi ringot po ngai mo om khopin atama mi pui po an hara sarkar po in ma alak watanga yani ati ZPM Legislature Party Secretary Dr. Valal Thana po in tuiriala Solid Waste Management Center chu enkol tu nei lo ang mai in a omani atia mi pui te bol hlo thliar shanti ran ni lain asong bol na hmuna ero thliar sang mumal to lovin arem chan na apia nga pai ania bol hlo te hi lui korlama pai liamin lui tui le nungcha te ta na hlo om theidin hmuna ading nia alana wangin kalphung en non achulani ati Solid Waste Management Center tlona a hian ZPM Legislature Party member dang Pusila Soivunga Puvi Elzai Thanza male Pulal chuan thanga tepo an telani